udah. Udah live belum ya? Oh udah nih. Oke, mantap. Oh, sebentar. Oke, nah dah. Kita lanjut lagi deh sekarang. Sebentar, aku ini dulu. Promotion. Lanjut main game sadis. Ada loh, langsung muncul loh. Zam-zami. Suara PS-nya kedengeran ya? Kedengeran banget gak sih kipas PS-nya ini? Oke, kita mulai langsung ya. Halo, baru 1 orang nih yang nonton. Kita lanjut yang kemarin. So what happened? How'd he burn his arm like that? He ran into some rippers south of them. Guess they didn't like his tattoos. Jesus. I've heard about him doing shit like that to themselves, but not to people they're trying to recruit. Guess Tucker should have made a deal with him by buying her. He doesn't get it. Carlos isn't going to honor a deal with Lost Lake. He just doesn't see it. Mission zone. Lah, kok ke delete komennya? Oh udah deh, kirain ke delete komennya. Always had your good side. I've just been doing my best to kill it. Thanks for the vote of confidence. Suaranya kekecilan nggak? Apa kegedean gitu? Apa pas? Kita ngulang dikit ya. Eddie is soft. Mike, we do not have enough for those that pull their own weight, let alone a goddamn cripple. He's not a cripple. He can work. I say we kill him out on their asses. Mike, that is not who we are. Jesus, listen to me. And you, tired of being Tucker's little bitch finally? Raymond, stop it. Don't call me that. Tired, all right. All right, See? enough! See? You know who the fuck this guy is, and you know what he... You hold on! And you! Put that shit away. Ada yang nggak suka sama kita karena kita seperti cerita yang kemarin. Ada yang nggak suka karena kita bawaannya Tucker. And I know what kind of man he is. Tucker tuh campnya sebelah, camp di Done any East. worse than you? Ricky? East ya? Iya How East. about me? We've all been out in the shit, Schizo. We've all done things we're not proud of. Siapa tuh yang nonton satu? Coba bisa komen lagi biar rame. Ya, 0 pak. Whatever you say. Oke. Jalan-jalan dulu sama Mike.
Mana Mike? You stop running for Tucker. Sent that little girl here instead. Sorry I lied to you before about doing runs for Tucker. How long you been drifting? You and Bill? I don't know. Like I said, Tucker gets the list. Ammo udah full semua sih. Ammo Figure this shit out. aman. Grow some food. Come next spring, won't be none of us left. If you give Boozer what he needs, let us all up here till he can learn. Like I said, I will do whatever you need. Just, I want you to know that as soon as he's patched up, Gak ada yang nonton nih. put together some Belum pada ini. Baru 6 menit sih. Ntar paling semoga aja pada There's a camp up there. mampir. Boozer's got the ghost in here. Fresh start, eh? Yeah, respect that. Go on. Leave me be. I got something. Sure, Mike. Yeah, whatever you say. Udah kelar misinya. Kemarin aturan dikelarin aja ya. Dapat skin custom. Dapat crossbow baru ya. Oke, di sini ada apa aja? Ada yang bisa di-upgrade atau toko-tokoan gitu, pertokoan. Aku mau beli ini, mau beli itu. Skill point. Kita tambahin yang reduce cooldown on focus. Ability to follow melee attack with range attack massive damage. Crowd control. Kembalinya progress for every. Ini bagus nih, bagus tuh. Jadi setiap kita ngekill pakai melee langsung recover. Ini juga bagus-bagus sih, cuma kayaknya yang survival dulu deh. Ini juga bagus. Ini juga bagus nih. Jadi panahnya bisa diambil lagi ya kalau kita pakai crossbow. Masalahnya kita nggak pakai crossbow, itu dia masalahnya. Apakah ada yang bagus di sini? Senjata gitu, senjata. Aku mau beli senjata dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ada yang mampir. Hey, I gotta ask you. I heard you riding in last night with Ricky and who's M14. that guy? Boozer. His name is William Bell. Bagus-bagus nih sih. Don't ask why. Liberator. I mean, is he gonna be okay? I stopped by to say hi to Addie. He didn't look so Bagus-bagus nih senjata nih. Yeah, he's gonna be fine. Kan habis ini mabar bro. We're riding north. You got that? So, just Iya, mabar aja. okay. Ntar habis ini. Right. Jam berapa? Jam 10. See ya. Jam 10 atau setengah 11 lah. Kayak kemarin aja. Aku live streaming dulu. Kadang kalau habis zuhur tuh aku udah gak ngapa-ngapain dah. Istirahat. Capek juga aku. Hey, is everything okay? What's wrong? Actually, Yoi. it's a line here. Yoi. Okay. Came by to see you. Mana? Kemarin rame deh. Actually, we're running low on everything. I mean, we could always use more meds, sterile bandages. Diawali dengan satu orang. Here. Listed. Yeah, it was used by doctors. Tulisannya nggak jelas gitu ya. Aku nggak bisa baca jadinya. And, you know, when they Belum need pada anesthesia, bangun. Liburan. I wrote Pagi-pagi down hujan where lagi. you might be able to find Ya kan enak banget itu. It's the brochure Pagi for- hujan, hari libur. Sherman's camp, yeah, the plate's calling with all Enak banget. Paling enak See what I gitu. can do. Yeah, Apalagi kalau taken- Sabtu libur hujan, itu enak banget. Atau hari Minggu Indomie, ya Indomie, betul. Jadi ingat zaman dulu ya nonton Ultraman pagi-pagi
nonton Bima pagi-pagi. Kita harus ke ini bisa fast travel. Iron Mike's Farm. Ini ada Power Ranger, ya benar Power Ranger. Aku clearance ini dulu deh, nge-clear yang di sini dulu. Clear yang di sini dulu deh. Kita langsung aja. Duitku berapa sih? Hey there. Hello. What can I do you for? Assault rifle ammo aku mau beli. Okay, Sidearm suppressor that boleh. should work. Jadi suppressor handgun. Yep. Ya, langsung. Ini 100%. Kita langsung ke basmi zombie. I got it. Give me a sec. Tintin. Makasih. Tuh lihat tuh, bagus banget ya kayaknya ya pemandangannya. Ada rusa. Sebenarnya bisa dijual lah. Gerbangnya manual, iya. Manual lah. O'Brien yang kemarin. Put her on your chopper then. Yang kemarin. Yang enggak sih yang kemarin masih. Lupa ingat aku. You need something from me? Gerbangnya manual nih ya, manual. Teknologi yang apa? Yang enggak manual, yang otomatis tuh punya kita doang, basecamp kita. Entah siapa yang buka itu. Aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh, perampok. Astaga, perampok. Lu. Taruh, heal dulu. Lagi enak-enak lo lu. Bener-bener lu ya. Heran, makan ngapiu, makan. Okay. I'll see if I can make Ya time. udah, ada aja lo orang-orang lo. Ada aja gitu. Bangunin dulu, repair. Kita repair. Makan, astaga. Makan, yuk. Aduh, banyak banget scrapnya habis. Astaga. Niat jahat. Heran. Orang. Oh, misinya di sini ya? Oh iya, misinya di sini. Tapi ada zombie. Ngumpet dulu. Banyak banget ini. Banyak banget. Aduh, banyak banget. Bener dah. Wah, ini apaan sih? Banyak banget. Bener. Mati. Satu. Aku mau bakar nestnya dulu. Masuk. Kita bakar nestnya. Kalian. Lari. Oh, nggak bisa naik. Lari, kita lari. Oh, ngejar kau ya? Ngejar pula kau ya? Dah. Kita repair dulu. 3 scrap doang dong. Aku punya lo, repair deh. Scrapnya habis, berarti kita harus cari scrap lagi. Pakai ini, suppressor. Nice.
reload dulu. Kelar kah? Masih ada sekitar sini masih ada. Aku nyari scrap dulu deh supaya bisa buat repair, buat membetulkan motor, ngebetulin apa, ada lagi dong, masih ada dong, sini nih masih ada nih. Nice, rek, dapat item. Ya, ayo congkel. Nah, ini. Ada scrap. Ih, banyak banget. Kita langsung ke misi masuk ke. Banyak banget astaga, banyak kali loh. Enggak ada. Kanan juga ada loh. Ini apa? Kok ada suara tembak-tembak? Kok ada suara nembak-nembak ya? Oh iya, ada suara nembak-nembak. Kita buka. Oh, di situ. Tutup lagi. Ya, malah keluar. Kocak emang. Congkel. Aduh. Kunci. Jendela bisa? Nggak bisa. Aku masuk lewat mana nih? Masuk lewat mana ya? Misinya sih di sini. Tuh. Di sini nih, rumah ini nih. Cuma masuknya lewat mana? Nggak ada jalan masuk. Nggak bisa. Di ini nggak bisa. Ini. Oh itu. Coba ada pintu. Ini juga nggak bisa. Satu-satunya jalan cuma di sini, cuma di kunci. Oh, naik. Kita naik. Nggak bisa kan, wow. Oh, lewat sini. Lompat gimana sih lu, kocak? Kagak kena aja lo. Ada lagi. Kaget aku. Oke, ini ada botol molotov, nice. Harusnya sih bisa lompat ya. Lompat pencet apa sih? Oh ini. Gimana sih? Ini ada tangga. Ini zombie di bawah, merepotkan sekali ya. Sini dia nih. Merepotkan sekali kamu. Ini apa? Kok ada climb ladder? Lah. Oh, tangga yang di sini. Nah, ini kan ada tangga ya. Oh, ini. Ya ampun. Ternyata begitu caranya. Oke. Kita lewat dari fire escape kayak tangga penyelam kalau kebakar. Kita buka dulu. Buka, tutup. Oke. Ini ada apa nih? Ini kah yang kita cari? Ini apa nih? Oh, Liston knife. Oke, berarti kita motor, mana motor?
Ini nggak bisa fast travel ya? Oh bisa. Di sini ada nest gak sih? Oh ada lagi nih sini. Baru satu nest. Yang ini. Kita clearance dulu kali ya. Nestnya kita cari dulu. Supaya nanti gampang. Ini. Ah nggak usah lah. Jauh juga nestnya di sono. Udah langsung ya. Gas. Siapa yang nonton nih satu? Jem-jem baik. Kok turun, isi bensin bukan turun, isi bensin. Oke, gas terus langsung ya. Sebentar, ini ada item nih, ada yang bisa digeledah. Nah ini orang-orang ini aku belum geledah. Sambil sambil makan. Ya udah, nggak apa-apa. Nice, sterilizer. Kalau sarapan jam segini loh, jam 9 baru makan. Kok berat motor kali ya? Sebenarnya kita bisa iya. Oh ini ada mission lagi. I need your help. Right, O'Brien. Oh ini yang kalau kalian nonton dari awal tuh, O'Brien yang bawa istrinya si Deacon, si Sarah itu. Depan. Lihat-lihat tali ya, lihat-lihat tali. Suka nggak kelihatan soalnya tali begitu tuh. Ada tiba-tiba ada muncul perampok aja. Oke, kita balik lagi ke camp. Oke, kita masuk. Parkir. Bensin kita tinggal 84%, masih cukup lah. Oke. Hey. Here's that knife you were looking for. Thank you so much. Yeah, no problem. Cuma sekedar pisau loh. Pisau doang loh. Kita ke tempat motor dulu, automatic di mana? Oh nggak ada di map ya, jadi harus kita samperin. Habis ini kita ke O'Brien. Mekanik mana mekanik? Ini kitchen. Oh mekanik di belakang. Ngapain kesini? Mekanik. Mekanik. Nah ini dia, mekanik. Ini dia. Yo, performance mau upgrade nih bro. Apakah Spiderman kalau pakai kostum warna-warni bakal jadi spidol? Spidol kan udah warna-warni bukan? Merah, hitam. Oh, ammo capacity kita nambah. Nah, ini udah, ini. Aduh. Gak ada yang bisa di-upgrade. Oh, ini bisa nih. Ini baru nih, hal yang baru nih. Ya, sudahlah. Visual.
nggak ada yang bisa di upgrade. Paint nggak, cara ini trustnya gimana ya. Kita review. Oke, trust kita baru 0 ya. Oh, ini si Ricky. Ayo. Oke, ayo. Kita habis isi bensin, kita langsung lanjut. Di PS terlalu cepet. Kenapa? Iya, udah bertahun-tahun dari kecil, aku dari TK main PS2 tuh. Main Dynasty Warrior. Terus dulu main PES Pro Evolution Soccer itu loh. Kalau di HP gimana, FF? Cepet juga nggak FF? Kalau game mobile yang aku serius cuma FF doang. Ih, lompat pula dia. Astaga. Lah. Kocak. Trap. Jangan. Kirain aku orang minta bantuan loh. Enggak, jangan. Ih, kejar loh sama dia loh. Ya fast hand lah. Baru ya. Aduh, banyak zombie juga loh di mana-mana. Belum aku clear semua ini. Oke, kita. Oh, kirain kenapa? Kaget dia loh. Wait, it's gonna take some time, okay? I must be my neck here. If anyone back at HQ finds out, those guys with the guns over there, all those team. Just step right. Look, I don't have time to explain it right now, but that's why I need your help. Look, just take it. Itu lagi COVID ya, nggak gitu dong. Ini kan virus zombie. Virus yang berbeda. Para dokter yang merawat orang terinfeksi biar nggak terinfeksi juga dokternya. Peneliti lah lebih tepatnya. Oke. Kita kemana nih? Motor kita. Kemana nih? Coba. Oh, kita nunggu kayaknya. Yeah, I'm here. Now, what's this all about? What do you want? Ini kalau nggak salah kita use aja. Di situ kita craft. Nah, dapat. Nice. Emangnya kalau kita disuntik bakal jadi titan? Disuntik apa dulu nih? Baik sih yang bilang suntik covid jadi titan. Bercandaan macam apa itu? Suntik covid jadi titan. Kayak udah nonton OOT belum? Itu cuma nonton sampai season A. Ada headshot kapak-kapak. Ini bisa di upgrade atau nggak bisa? Nggak ada apa-apa lagi. Harusnya sih udah banyak item. Cuma ini aku udah full semua sih ya. Oh, aku punya trap. Bisa ngedobrak gitu ya. Baru tahu loh. Oh, ada bandage di sini. Kita ke sana. Kita
Aduh, ini map baru lagi nih, ke bawah terus nih. Ini yang kanan sih belum aku explore ya. Yang sini nih belum. Sini. Oh, ini udah mentok nih. Sampai sini doang. Yang bawah banyak banget. Oh, udah mentok sih. Udah sampai sini doang. Ah, ini tebing-tebing ini udah mentok nih. Kita langsung lanjut misi lagi. Gas, kita tamatin nih. Ceritanya panjang harusnya ya kalau game-game kayak gini. Bang, yang bener. Masak beras. Oke. Itu ada chopper. Ada chopper, kita harus ikutin. Chopper, helikopter maksudnya apa begitu? Kocak, sampai nabrak gitu ya. Lagunya tegang loh. Oke. Ntar lo, aku fokus dulu ya. Duh, motor rusak nih kayaknya ini. Come on now, can't let him get too far ahead. Slow down. O'Brien, you're landing. Oh, dia mendarat helikopternya. Astaga, ada aja loh. Ntar lu, sabar. Repair dulu. Oke. Oh, 1 scrap doang. Yang bener itu masak beras apa masak nasi? Masak beras, masak nasi sih. Masak apa ya? Masak beras. Iya kan? Berasnya yang dimasak kan? Aduh, banyak banget, Pak. You want me to sneak into an LZ filled with heavily armed Kevlar soldiers who shoot on sight so you can spy on some asshole on pocket protector? Pocket protector? Really? I have a fucking PhD, asshole. Yeah, which stands for piled high and deep. Ini boleh ngebunuh nggak? Oh, nggak boleh bunuh dong. You still have the tracking devices I gave you? I was gonna sell it. There's some stuff that access to shit like satellites. Nggak ada ini. Place one of them on their heel. Where's all these file missions if one stops them on the boats? Ya, sabar aja, tunggu dia berbalik badan. You don't need to ask. Already looking into what records we have about where evacuees were taken. O'Brien out. Kita harus ke chopper dia. Wah, ini sih pelacak ya. Kita naruh pelacak ya. Oke. Masak beras sih yang bener sih. Lanjutkan tadi. Karena yang dimasak beras jadi nasi. Ya kalau menurutku gitu. Kalau dari kemarin jokes-jokesnya nggak pernah aku jawabin. Penyedap penyadap sadap WA gitu ya kalau zaman sekarang. Nah, ya. Itu apa ya? Itu apa? Loh, itu apa sih? Manusia zombie ya? Oh, itu O'Brien, teman kita tuh, O'Brien. Wih, nggak ketahuan. Oke, mantap. Ih. Oke. Bang bikin Q&A ntar 1000 subscriber. Q&A lagian siapa juga yang mau nanya? Nggak ada yang mau nanya. Yang nonton juga kan situ-situ juga. Dari kemarin Viko aja. Kita nguping.
Tuh, tuh. Current subject we've been able to study. As noted, their strength and ability to absorb damage make them extremely dangerous to approach. We've noted in other field reports that over 1,000 have been spotted in this area. Rumors causing a mutation and spread rapidly. Ini lagi meneliti mereka. Oke. Aduh, return to your bike. Oh, bukan O'Brien dia. Drifters? Don't you kill them infected for money or whatever shit you barter with? Yeah, I killed folks, but I don't carve them open while they're still alive and listen to them scream. Did you get my data? Yeah. Sabar dulu, tunggu dia balik. Okay, I'm uploading it now. We'll be in touch. Brian out. Oke, nice. O'Brien. God damn it, he did it again. Brian, Lari, lari. talk to me. Lari. Lempar batu. Coba ya. Jangan dah. Oh iya ya, aku bisa lempar batu, lupa aku. Tuh. Iya, lupa aku. Maaf deh. Betul. I need your help. Renegade camp. Sons of bitches, you think you can... Aduh. Ini ada nest lagi di sini. Ini ada camp lagi. Aduh, banyak banget ya. You're safe now. Searching for Lisa. Hah? Lisa perasaan di camp deh. Kan kemarin Lisa di campnya. Ambush me and get away with it. Rencana komen mau sampai berapa, Bang? Berapa ya? Kalau sepi ya 100 aja kali. Kayak kemarin kan sampai 200 kan. Di PPP gitu. Banyak banget Pak zombinya Pak. Belok, kita belok. Gue usahain. Di mana ngusahain? Tapi komen sih nggak ngaruh sih. Yang ngaruh view. Ya view yang ngaruh. Aduh 6 nest banyak banget. Nggak ah, ntar dulu. Misi aja dulu. Duh, banyak zombie banyak banget. Tuh, lihat tuh zombie kelakuan. Banyak banget zombinya. Oke, kita banyak sekali zombinya. Ini bisa dibuka. Oke, kita lock. Kita unlock dulu. Congkel. Dapat item kah? Dapat scrap. Nice. Dapat apa ini? Oh, trap. Where are you, kid? Tuh, si Lisa. Kita kemana ya? Taruh trapnya di sini aja. Bukan gitu dong, dipakai. Gimana sih makainya? Makainya gimana? Oh, gini. Ya. Was, hati-hati jangan kena sendiri. Lisa, dari kemarin lo ngilang mulu nih anak. Iya, itu ada 1. Masuk lewat mana ya? Ini nggak bisa juga. Oh, kedorong.
inside here. Duh, Lisa, chill, ngapain dah? Udah tahu aman, udah di base camp. Ini kok banyak baseball pukulan ya. Nah, ini kita buka dulu. Bukannya bisa dicongkel dari luar ya? Masa harus dicongkel dari dalam? Oke, nice. Oh, belum terbuka. Di depanku ada zombie, betul. Not so hard. Tutup. Ngapain tutup? Tutup, kocak. Astaga. Lari. Itu kotak-kotak, tutup pintu. Astaga, nggak ditutup lo pintunya lo. Ditutup atuh bang. Kan pada kesini kan. Pada kesini kan. Tutup nih lo. Nah, gitu lo. Astagfirullahaladzim. Ini ada ini. Aku ambil baseball ini dulu. Habis itu kita upgrade spike bat. Nah. Oke, kita aduh. Finish burning out these nests. Banyak banget zombinya, Pak. Di kanan kiri semua ada. Loh, ini apa nih? This is handwriting I want to forget. Sounds like something she wrote. Alamak. Ini si Lisa nih loh. Fast travel block clear. Investigation to travel. Duh, aku clear nest dulu deh biar enak deh. Kalau gini kayaknya kok ada yang itu tuh. Ada yang nembak-nembak. Itu motor siapa ya? Kok ada suara motor? Kan bener kan ada yang nembak-nembak kan? Tuh. Biarin aja. Kita kalau gitu keluar dari belakang. Kesempatan ini. Wah, astaga, kaget aku lu. Astagfirullahaladzim, sampai loncat. Kagetnya kaget beneran aku itu. Duh, motorku. Astagfirullah. Banyak sekali zombie itu, motorku di situ lagi. Salah. Tuh, kayaknya aku harus masuk lagi deh. Masuk lagi terus keluar dari pintu depan. Bukan mukul, buka. Tutup. Di depan udah sepi kan? Oh, belum sepi, kocak. Tuh rame itu. Ini gimana ya? Susah ini. Motor di mana sih? Iya, di sini nih motor nih. Enggak, kita lewat sini aja. Lewat sini. Lewat kolong. Oke. Yang penting nggak ada suara. Motor. Lari. Dadah. Bodoh amat. Dadah semua, dadah. Lari. Lari. Oh, lari. Oh. Senjata aku belum bagus, makanya gak kulawan. Kalau senjata udah bagus enak.
banyak pak, banyak banget. Ngejar nggak sih mereka? Mereka ngejar, suaranya deket. Oke, gas terus. Oke, mantap. Motor rusak deh kayaknya, dia harus di-repair deh. Aduh, beruang pula, ketemu pula beruang. Oke, ya, udah deket. Lu malah jatuh, mau direndam ini motor. Aduh, beruang, udah ya, jangan aneh-aneh lu. Lah, ini camp siapa? Oh, camp kita. Nggak ada pagar ya. Oke, kita lanjut. Oke, nice. Kita kesini. Kalau misalkan misinya udah kelar, aku udahan. Kalau misinya belum kelar, aku lanjut sampai kelar misi ya. Takutnya misinya panjang. Hey, came by to see how the lazy bastards doing. How you doing, Booze man? Are you tired of laying around yet? Boozer. Hey, You can't. Come on. Hey, Come what's on, going Deacon. on? How's he doing? He needs his rest. They're not enough. Wait a second. You said I that. said that we would try. Look, all we can do is wait. Deacon. No, you know what? There's something I can do about Deacon, this. I can stop, get. stop! I know you want to smash something. I see that look in your eyes, but you know what? You go right ahead, but you do it out there. Go. Look, there is nothing else you can do. Please, just go home. Go home, Deacon. Deacon. Nggak boleh diganggu ya, lagi istirahat teman kita. Oh, you see it. Oh, dekat. Ini new. Oke, lost like aku udahan aja deh. He'll be fine. Sepi juga. Ini masih misi ya? Save game aja. Save di mana? Oke, dah. Tahan ya, tahan dulu. Oke lah, dah kalau begitu.